arehaga Beti amubaire Beti arokaga na visiting aikare gukwa turethaga mundu ungi wa ukimuhikia muhe maratathi ndangiraheirwo ni Tash kigui kiu murona gikiega uguo atiri kithurito ni mwana kieru kigegearu tarekena makai matungu nego feki ara feki maisha na mwaria ma tiga kwandika mweherete utondu ndio andu mandika ki message kinene kugatwiko cena kene muini umwe wona rute thiri twanire twerirwo ni thiri tutikaimbure kiria kioraga Beti tuge ni rukimia ukaimira ungi akandika ciro igire ndangira ndeto ici imenyeke kwa gutugikwo mucemanio munene tuhenie Kenya ng'ima na tutigetikire postmortem wikwo family ni kiikirio ja mathabu mamiko bango uria Beti aguthikwo na mundu ucio no muramu support kamwendaga ate inyui arume aria mwe thiine wa Kenya gutire mundu rume wina hinya wa guthi kundu kwa DCI musamoni cia nicio cime nyumba iyo right away na mutigetikire media na ino kio Uganda mumugire tonu akuite the whole package of information bahati thimo yake nira ingirika wega tukana rothe kurathi na mbere nonsense everything is public na kuna tukirite na ndeto ici twigwa tuguturika mutwe tweciria kurathi na mbere gutire mundu ngiandika DCI gutire mundu ojiro lagira owe kwa ciana gutire mundu we ofisi ya ciana athirute ciana icio ko ine ngero nyina Beti family ya Beti iho sister Beti era riro tukuna muthenya ndarakoma kwina Wanjiku na kwina Joyce ni manene ciana uria nyina Beti ngire haha henda ndeto ndiraigua ngarega kwaria tondu ndikwenda kuraga nyina Beti na miaka minini ndiramwira nie ndamwira kuma ima handi ndamuhurira thimu uria ndarithie nake Nosoni ucio wa Osu Susan ni wanwe ndarithie nake twaheanire namba yake ona ndokire show ni nyina wokire gituhe namba ya Su na no kumwaria ndamurire murenda atia ciana ici muraigua ni uriguite kaundu gaka kinya ni arerirwo nginya gagakugira iyo ni moy nginya rumu ngake ni ati ungi murenda ni ndete mucirie ndiraturwo ngona ndetere gutire mundu ngiumira haha karie tigana ati Beti na roya ucio taro ruta ciana ngimenya